امروز توسط نمایش باز به یک گوشه زیبامنظر تاجیکستان سفر خواهیم کرد. شما البته موضع اوزاداری هفتکول را شنیده اید. آن یکی از سلسله کول‌های موضع‌های طبیعی تاجیکستان میباشد. هفتکول در کوهستان فان، قطر کوه‌های زرافشان واقع است. کوه‌های فان قسمتی بلندترین قطر کوه‌های زرافشان بوده، از شرق با دریای فان دریا و از قسمت غرب با سلسله کول‌های مرغزار و دریای شینگ احاطه شده است. در کوه‌های فان بیش از 30 کول دارای آب شفاف و سرد موجود است که از قله‌های برفپوش کوهی سرچشمه می‌گیرند. کول‌ها در بر کوهپاره‌های نو کهنه لغژیده جای گیرند که آن در نتیجه آبشوی و جای وزکنی پریخ‌ها به وجود آمده است. در میان آنها کول‌های مرغزار یا 7 نازنین شینگ با خصوصیت‌های خاص خود فرق می‌کند. ҳафткул занҷире аз 7 кӯли фирӯзаранг ва зумурдфоме аст ки оби он аз дараи шинг ба самти дарёи зарафшон чун обшори бузург сарозир шуда дараро бисёр шодобу зебоманзар месозад. бино ба ривояти мардум, ҳар касе ки ин ҳафткулро зиёрат мекунад ва то нуқтаи охирини он мерасад, шахси хушбахт ҳисоб мешавад. ҳамчунин бархе аз мардум бар ин ақиданд ки 7 нозанин ё худ ҳафткули марғузор як 8-мин мӯъҷизаи олам маҳсуб мешавад. کلی از همه پسترین در بلندی 1598 متر از سطح بحر جایگیر شده. کلی دوم در بلندی 1701 متر و همین طور هر کدام از کول‌ها از دیگری بالاتر جایگیر شده‌اند و یکی از دیگری زیباتر است. کولی آخرین در بلندی 2400 متر واقع گردیده است. کول‌های مرغزار و بخصوص کولی میژگان با رنگ غیرعادی آبش خیلی زیبا می باشد. نوری‌های مینرالی در آب حل گردیده حتی به کفک آب دریای شوخ شینگ نیز رنگ آسمانی می دهد. وقتی دریای سرکش شینگ به کول وارد گردیده آرام می شود، آب آن به خود رنگ غلیظی کبود و بنفش رنگ را می گیرد. درباره پیدایش کول‌های مذکور روایت‌های گوناگون موجودند. درباره پیدایش سلسله کول‌ها که میژگان، سایه، هوشیار، نافین، خردک، مرغزار و هزار چشمه نام دارند، در بین مردم روایت و افسانه و که سرشار از تخیل است موجود است. زمینشناسان بر این نظرند که هفتکول در نتیجه زمینجویی سخت به وجود آمده است. اکنون به هر کدام کول سفر میکنیم. کول اول را نام میژگان است.
он аз ҷиҳати сохт ва шакл ба мижгон ҳеҷ рабте надорад, аммо дар зебоӣ аз он зеботар мебошад. нисбат ба кӯлҳои баъдӣ серранг асту хеле соф. вобаста бо вазъи боду ҳаво ранги бунавш, нилоби сурх, кабуд ва дигар рангҳоро низ мегирад. нисбат ба дигар кӯлҳои шингдара дар поёноби дарё аз сатҳи баҳр дар баландии 1596 метр воқеъ аст. аз эҳтимол дур нест ки чанд бор вайрон ҳам шудааст. чуқурии кӯли мижгон ба 20 метр мерасад ва масоҳати он 0,5 километр мураббаъро ташкил медиҳад. من کولی میژگان هستم، دختری کوهستان هستم، سر تا به پا تجمل، چون شبنم به برگ گل، بر دیدارتان پزمان. من اشکی سری میژگان، اشکی شادی آمیزم، در پایتان میریزم. соя. кӯли навбатӣ соя унвон гирифтааст ки номаш ҳамрадиф аст. дар андаки рӯз кӯлро соязер мекунад ва ранги кӯл тиратоб мешавад. аслан атрофи ҳар кӯлро чанд диҳаи печонидааст, аммо шояд аз камзаминӣ бошад, мардум гирди сояро ҳамчун маскан барои худ намеписандиданд. кӯли соя аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 1700 метр ҷойгир шуда 100 метр паҳнӣ дорад. من کولم نومم سایه، گردون مرا همسایه، همسایه کوه در من، هم خرمنی مه در من تابد ستاره، شمس و ابر و کوه پاره، در سایه ها پنهانم، گریانم و خندانم. ҳушёр. кӯле ки дар ҳамсоягии кӯли соя ҷойгир шудааст ҳушёр мебошад. аз ин кӯл мардуми деҳаи гурдара истифода мекунанд. ин дара воқеан ҳам ғарқи гул аст ва гулистонеро мемонад. меваи чанд намуди растаниро аз ин дара ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. мардуми деҳоти гирду атроф тирамоҳ ба гурдара барои зирқуғункунӣ мефароянд ва ин шуғли асосии онҳо дар фасли гармо аст. ба зебогии гурдара кӯли ҳушёр ҳусни хосеро зам мекунад. ранги кӯли ҳушёр бо кабудии андак аз кӯлҳои дигар тафовут дорад, зеро равшантар аст. من کولم نومم هوشیار، قلبم همیشه بیدار، سر به صحرا می سایم، یک لحظه نو سایم، قلبی پرتپیش دارم، موجم و لپیش دارم، آرامی فنای من، هوشیاری بقای من. нофин кӯлест пур аз муаммо, сир ва ривояту устураҳои қадима. нофин маънои мубайн ё худ марказро дорад. болои он деҳаи рарз ҷойгир мебошад. аз мавзеи ҷойгиршавии раз кӯлро хуб назора кардан мумкин аст. мегӯянд ки ҳокимони суғд аз самарқанду бухоро барои фароғат ва истироҳат ва фориғ шудан аз ташвишҳои корҳои давлатдорӣ инҷо меомаданд. ҳоло ҳам агар гузари нафаре аз сайёҳон ба инҷо афтад, пеш аз идомаи роҳи сафар дар рарз ҷойгир мешавад. кӯли нофин аз сатҳи баҳр дар баландии 1179 метр ҷойгир шудааст.
андозаи кул 0,158 километри мураббаъ масоҳат дорад. 2750 метр тӯл мекашад, бараш қариб ба 182 ва чуқурияш ба 43.3 метр мерасад. замони мусафиди маҳаллӣ ба ин ҷо моҳӣ аз қабили гулмоҳӣ ва ширмоҳӣ овардааст ва аз ҳамон вақт кӯли нофин шикоргоҳи моҳии сокинону сайёҳон шудааст. ман кӯлам, номам нофин, медурахшам чун нигин, садрангу ҷило дорам, файзи тамошо дорам, чашми пурҳавас хоҳам, ёри ҳамнафас хоҳам, бо кӯ ҷуфти дилбандам, ҳамзоду хунпайвандам. хурдак. ин кӯл бо номаш тавъам мебошад, зеро дар байни кӯлҳо аз ҳама кӯли хурдтарин аст. як бор дар ин кӯл нерӯгоҳам сохта буданд, ки тамоми дараи шингро бо барқ таъмин мекард. кӯли хурдак аз сатҳи баҳр дар баландии 1183 метр ҷой гирифтааст, 240 метр дарозӣ ва 0.6 километри мураббаъ масоҳат дорад. табиати ин макон нотакрор аст. ман кӯлам, номам хурдак, обам ширину сардак, дар ман рафъати кӯҳсор, афканда акси бисёр, дар дасти кӯҳ оина, тобанда ҳар оина, аз ман шахси хушнигар, ёбад олами дигар. марғзор. ин кӯл нисбат ба дигар кӯлҳои ҳафтгона калонтар аст. дар баландии зиёда аз 2000 метр ҷой гирифтааст, 2650 метр тӯл мекашад. шоҳидон мегӯянд, ки дар гузашта сатҳи об боз ҳам баландтар будааст ва аз сабаби боло шудан аз дарғот сатҳи он 25 метр коҳиш ёфтааст. дар айёми баҳору тобистон гирду атрофи он аз ҳисоби гулу гиёҳҳо зебо мешавад ва аз ҳамин хотир онро марғзор номиданд. дар канори ин кӯл мардум дар деҳаҳо сукунат доранд. аз ин кӯл пулакчамоҳӣ шикор кардан мумкин аст. кӯли марғузорам ман, мисли навбаҳорам ман, сабза дар ман мерӯяд, гул дар барам мебӯяд, дар ман дорад таҷаллӣ, гардуни сабзу нилӣ, сатҳам пурнақшу нигор, чашми тамошо биёр. ҳазорчашма. об ба дохили кӯли ҳазорчашма аз ду тараф, аз дарахти сурх ва марғзор ҷорӣ мешавад. эҳтимол аз сабаби сард будани об ғайр аз кӯрмоҳӣ дигар навъи ҷонварони зериобӣ инҷо зиндагӣ намекунанд. ин кӯл дар дараи нисбатан васеътар ҷойгир шудааст. ин аст ки сокинони маҳаллӣ ин мавзеъро ҳамчун чарогоҳ истифода мебаранд. ҳатто замини кишт доранду манзили муваққатӣ бунёд кардаанд. кӯли ҳазорчашма нисбат ба дигар кӯлҳо сабуру ором аст ва рангаш сиёҳчатоб мебошад. ман кӯли ҳазорчашма, бо нозу бо карашма,
رویم پر از تراوت، جانم پر از حلاوت. چشمی تماشا دارید، که صدف من مروارید. چشمه جانم هزار، عاشقم و بیقرار. این بود سیر کوتاهی ما به مبزه زیبا منظری ҳафткул. در نمایش‌های دیگر شما را به تماشای مبزه‌های دیگر تاجیکستان دعوت می‌کنیم.